Pavlović, vodi Partizan 1-0. Lazar Pavlović strelac. I eto, nije Partizan do gola došao u situacijama koje su možda više ličile na izgledne. Ovaj put čini mi se da je Dunđerskog prevario Obradović, a u nastavku te akcije odbrana Subotičana nije reagovala najsigurnije i savladan Filip Dujmović. 7 minuta pre kraja prvog poluvremena. Lazar Pavlović, nekako sjajan početak još pre više od 2 godine. Onda je malo usporio, konkurencija je bila žestoka, nije bilo puno prostora za njega, ali na svako pitanje kakva je perspektiva Lazara Pavlovića i kakvi su planovi Partizana sa Pavlovićem, odgovor je uvek da je on budućnost crno-belih, tako da će mu svaka prilika da igra verovatno pomoći u tome da u budućnosti postane sadašnjost.